Jedince, 2, 3, čečki je bend. Kako mene uvijek kači da radim za praznike. Poštovani gledalci, dobro večer. Upravo u ovom momentu uključili smo se u sjednicu parlamenta Bosne i Hercegovine, gdje je na dnevnom redu samo jedna hitna tačka, uzimajući u obzir ovu sveukupnu recesiju i depresiju, u svjetsku ekonomsku krizu, pa i u našoj zemlji. Poslanici raspravljaju o povećanju plata i o zakonu u radu. Uzmemo li u obzir da je zbir kateta nad hipotenuzom jednak približno, još uvijek nije tačno izračunat, ali približno položaju zemlje u mjesecu martu kada se približava sazvježđu Alfa, onda nam je jasno da je fotosinteza jedan prirodan proces u kojem biljke iz prirode uzmeju ugljen dioksid, putem sunčeve svjetlosti proizvode kisik. Upravo to je možda i nagnalo poslanike da raspravljaju o povećanju plata. Analitičari bi rekli da su poslanici izglasali zakon koji njima ide na ruku. S druge strane, političari govore da ne da im ide na ruku, ide im možda na neki drugi organ ili na neko drugo mjesto. No, u svakom slučaju, ono što je obilježilo večerašnju sjednicu, vanredno izdanje večerašnje sjednice Državnog parlamenta, jeste incident koji se dogodio, pa prije nego se uključimo uživo, pogledajmo šta smo zabilježili na samom početku sjednice, odnosno na dolasku predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti, koji su, možemo to slobodno reći, i kasnili. Gospodine predsjedavajući, dobro večer, magazin 59,5 minuta. Je li tačno da ste pred prošlu sjednicu napali novinare u Kalesi pred sjednicu Državnog parlamenta? Samo predviđao. Mi smo uvijek za otu. Na sreću sve se završilo dobro, sjednica je nastavljena i u ovom momentu, kažem, raspravlja se o vrlo bitnim tačkama za budućnost Bosne i Hercegovine i svih njenih građana. Predlažem da se uključimo uživo. Pa dobro, evo, dragi poslanici, uvaženi kolege i kolegnice, svi vas iskreno pozdravljam, a i vas iz medija i naše gledatelje koji nas prate. Mi smo, evo, danas ovdje okupili se, odnosno sazvali smo mi ovu treću vanrednu sjednicu, a jedna tačka dnevnog reda u kojoj stoji prijedlog nacrta zakona o radu parlamentaraca. Mi znamo da je vrlo teška situacija, svi teško živi, a Boga mi, najviše mi parlamentarci teško živimo, jel? Pa evo, ja ću u ime svojih kolega iznijeti prvu prijedlog zakona, odnosno prvi paragraf, a nadam se da ću diskusiji se toga doraditi, pa ćemo moći bolje i kvalitetnije raspraviti. Pa dobro, kaže, klubovi poslanika upozoravaju da u trenutku, međutim, kada je ekonomska kriza potresa cijeli svijet, međutim, ako ko razmišlja i gleda televiziju, lako je znati da se potresa cijeli svijet. Pa evo, ona potresa i našu državu, nažalost. Međutim, mi nismo otporni na to, pa došli do toga, pa može moj šač, ne može ništa. Evo, kada preduzeće otpuštaju radnike, siromašni postaju još siromašniji, a evo, u 2009. godini se najavljuje kao izuzetno teška. Izabrani predstavnici vlasti, koji nemaju baš ni plan, ni ideju kako se sastaviti kraj s krajem, predlažu povećanje vlastitih prihoda, međutim, ja to i podržavam. Nadam se da će i kolege moje to podržati. Klubovi zastupnika stoga zahtijevaju od vlasti da u prvoj narodnoj sjednici prihvate zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca, izvršilaca funkcija i savjetnika u institucijama vlasti. Sve ovo ima svoje, međutim, mi ne možemo shvatiti da mi poslanici možemo imati 7.000 maraka. To je ipak malo primanje, jer ti kad pogledaš penzioner da ima 400 maraka, ti ipak može šteti i na 7.000 ne možemo šteti. Znači, mi moramo dobiti još 7 da bi mogli bolje to prezentirati. Treba kupiti novo auto, treba kupiti stan i svašta nešto. Pa da, ovo auto potom, nema problema. Pa dobro, evo i prvog člana, Ukoliko klub zastupnika ima najmanje jednog zastupnika koji se ističe svojim radom, te previše vremena provodi za govornicom, dobit će 104% povećanja plate, a u 100 zakonom predviđenom roku. Stimulacije radi, ako klub poslanika ima 3 zastupnika koji su dobro ističu za govornicom, cijeli klub će dobiti povećanje plate od opet 104%. Da mi puno ne pričamo, odnosno ja puno ne pričam, malo sam se, dobro, godinu svoje čine, pa dobro, nema tu šta. Ja ću sada zakon dati na raspravu, pa ako neko ima još nešto dopuniti da kaže, evo molim vas lijepo da se uvažene kolege prijave pa da vidimo ko ima za raspravu. Evo, dobro, vidim ja tu, skoro svi se javljaju, dobro, evo, ja ću pročistiti na njih. Javio se kolega iz VMRO DPNE, BiH, zatim kolega iz HRS, BiH, zatim VBR, RPG, BiH,
Pa evo vidim i GVC BH se javio, pa dobro, neko imamo ovaj pravo reći, pa dobro, to je naš čovjek. A Boga mi TDK se javio BH, pa hajmo redom. Kolega iz VMRO DPN BH, izvolite. Ja se izvidjavam, hoće li neko izaći za ovu govornicu? Znači, kolega, evo, ako ne može VMRO DPN, sada može, evo, HRS BH. Pa, poštovani potpredsjednici Skupštine, poštovani zastupnici, ja prije svega... Ja nisam potpredsjednik Skupštine. Ne znam ja šta se, niti me interesuje. Ja vas prvo po salami pozdravio i da vam kažem ispred stranke HRS-a da ovako više ne ide. Ja predlažem da prije početka, inače ove skupštine, država je dužna da u svom trošku obezbijedi zakusku u obliku goleme sofre, da zastupnici ne sjede prazni stomaka. A posebno da se kašnje šta i zamota ponese kuć u vrijednosti do 600 maraka. Jer i naša djeca jela lignji rakova. A da se to isplaćuje zajedno sa toplim obrokom. Što znači? Što znači što imamo 1850 maraka toplog obroka. Znači obračuna se i ovih 600 maraka, znači ukupno 2758 maraka zarez 25 feninga. Toliko, hvala. Pa dobro, čuli smo diskusiju kolege iz HRS BiH, ako je kolega iz VBR-a RPG spreman, izvoli. Međutim, ja bih samo zamolio kolege poslanike da se drže vremena predviđenog. Jer ipak ne trebamo gubiti vremena puno i kalorija, ipak imamo male plate. Ne možemo s tebi upiti kvalitetan obrok. Izvolite, kolega. Radilu. Radi, sami. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, mislim ima dama, ali nema veze, jel tako? Sam počki. Malo šalini da odmah. Znači, što se tiče samog ovog zakona, ja bih rekao ovdje par nekih stvari koje treba, znači, da se urade. Gospodine predsjedavajući, znači, ukoliko je predsjedavajući ženskog roda, što u našem slučaju nikako nije, pošto je gospodin predsjedavajući muškog roda, znači malo šalinije odbiti kako bi neki to rekli. Znači, muški zastupnici su dužni pri svakom prolasku predsjedavajuće dati svojim, znači, na znanje sa svojim ponašanjem da je ona predmet njihove špatnje. Znači, recimo, na primjer, ima tu nekih, znači, zvižduka, tapšanje po stražnici, dobra, mala... Ja bih zamolio kolegu da puno ne priča, da puno ne rasteže, budite konkretni. Znate da nemamo velike plate, da smo skoro jel, treba opet jesti. Apsolutno, gospodine predsjedavajući, vidim ja da vi hoćete ovdje da pravite manipulaciju nad samim ovim vijećem, a i gledalcima koji gledaju ovo direktno u samom prijenosu. Mislim, to nije lijepo od vas i u buduće molimo vas da me ne prekidate dok ja ovo izlažem svoje jelovo što imam za reći. Hvala za ovaj put, pa drugi put nešto ćemo konkretnije, ili tako? Zahvaljujem se kolegi. Evo ima replika, izvolite. Kolega iz HRS BiH, izvolite. Dakle, kao što sam rekao repliku, imam za gospodina, da vam samo kažem, motokultivator grčke registracije smeta na parkingu, pa ako neko od zastupnika da pomakne, samo toliko, hvala. Hvala, imamo i oglas lične prirode. Idemo dalje, ko se sada javlja za riječ, ko se javlja, evo, kolega iz GVC BiH. Izvolite. Molim vas, pridržajte se određenog vremena. Imate 6 sati i 48 minuta za diskusiju. Izvolite. Ja ne bi davio puno s ovim, mi ćemo pare riješiti, pare će biti, pare ćemo naći. Ja bi se više na godišnji odmor, naš ljetni i zimski. Ovako, ovo je prijedlog mog kluba poslanika. Znači, da svaki zastupnik ili stari prdenjak, kako nas zovu ljudi, 8 sedmica ljeti, 6 zimi, godišnjeg odmora. Ukoliko taj godišnji odmor provodi van države, država mu je dužna obezbijediti prijevoz do iste destinacije.
platiti apartman full, dvosoban, trosoban najmanje, izlet na Kornate svaki dan, 20 kuruza dnevno, kuhani ili prženi, pečeni, nije bitno, 10 kugla sladoleda po glavi djeta, dijete se računa do 35 godina, skakanje na trampolini bez ograničenja, piva, soko i to se podrazumijeva, to nema limita. Ako zastupnika na odmoru prati kiš, ja sam prošle godine bio 3 dana, postarajte se na godišnji. Država je dužna organizirati koncert Mate Miše Kovača, Tereze i Mate Bulića, ali da svi pjevaju pjesme Saje Isovića. U povratku sa godišnjeg država je dužna svojim zastupnicima obezbijediti bar 3 koke i masnice za puta i tabletice za djecu za mučninu i kesice za povraćanje. Ako bi se i povratilo, ne bacati isto, nego štediti, ponuditi portiru Bahri za pilića. To je što se tiče godišnjih. Sad ima još jedna bitna stavka za udaju, odnosno ženitbu. Ako se zastupnik ili zastupnica ženi, odnosno udaje, država je dužna obezbijediti miraz u iznosu jedne godišnje plaće, što iznosi 64.748,30, za svatove pun tank goriva da bi se vozili malo više. Ako iste sančka brklja, država je dužna platiti za brklju i beričet po brklji 1050 maraka, 1000 po brklji, oni 50 zato što se zastupnik ne ženi svaki dan, a i da se ženi ima ko će platiti. Mladi u krilo. Sjeda zastupnik samo onaj kome dolazi prvom rata za kredit, za kola, da se čovjeku pomogne. Država je dužna kumu za cipelu mlade isplatiti 13.450 maraka po članu 253 stav 4 o izuvanju države, a obuvanju iste mlade. Na kahu je država dužna isplatiti mladoj bar 3 firme preko agencije za privatizaciju, ako je koja ostala sad kad se je ženio ovaj zastupnik Hajra. I za početak država je dužna mladencima poduplati plaće sa 5.600 i nešto, koje će se nadam se danas izglasiti, na 10.864 do prvog djeteta, a od istog svakog mjeseca do punoljetnosti još neki simbolični 47 maraka po minuti. Ja se izvinjavam kolega, da li je uračunata i službena odjeća? Da li se zadužuje pri polasku na godišnje službena nova odjeća? To ćemo u bonovima riješiti, u bonovima i u ovim centrima malo se obući. Ljepše, evo ovako ovaj koji će nešto slično. Hvala. Sada toliko, hvala. Hvala, imamo repliku. Kolega iz VBR-a RPG-a Bosne i Hercegovine. Hvala. Ja bih zamolio zastupnike, uvažene kolege, da prekinu s čitanjem novina, ipak se radi o bitnim pitanjima, potom se radi o našim placima. Hvala. Izvolite kolega iz... Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, bez dama, kao što sam rekao, pošto sami muški. Imam kratko, ja bih samo rekao kratko, replika. Evo, bio je to kolega iz VBR-a RPG BiH. Za riječ se javio kolega iz VMRO DPN. Izvolite kolega. Ja bih zamolio gospodu iz čajne kuhnje da nam pripreme već sendviče, janjetinu i kafe i cokove. Već odavno radimo. Izvolite kolega iz VMRO DPN. Bosne i Hercegovine. Hvala. Ja imam 2 amandmana. Prvi se odnosi na ovu pauzu za Marijendu. Znamo da je pauza samo 2 sata. To je malo. Nisam ja krava pa da samo to natrpam u sebe i onda poslije da preživam. Nije to halva ili žele pa da skliznit. Znate da se na glavušu 3 puta vraća, treba to gošmirglom, jel, oglođat. Znači, predlažem pauza za Marijendu 4 sata. Malo je 2. I drugi amandman. Bravo kolega, divim se, bravo. I drugi amandman. Ukoliko za vrijeme zasjedanja... Ja bi dao ovo nama na glasanje da odmah taj dio odmah usvojimo. Može. Ja se izvinjavam, ko je za? Ima li protiv?
Nema jednoglasno donošena odluka. Izvolite kolega, da se to nama, da ne moramo ponovo glasati za to. Hvala. I drugi amandman. Ako za vrijeme zasjedanja sjednice upravo ide repriza neke sapunce, a zastupnik nije stigao da je pogleda sinoć, ovdje da se postavi plazma 6x4, tako da možemo gledati reprizu sapunica. Hoćemo i to odmah mahnuti. Može, evo, da kolege i kolegnice zastupnici, idemo da bi skratili vrijeme. Jeste li za? Ja bih zamolio. Zahvaljujem. Hvala lijepa, jednoglasna odluka donošena, možete nastaviti. Zahvaljujem toliko. Hvala. Evo, mislim da ima replika. Replika Hrs BiH. Ja vas stvarno molim da nema puno replika. Nije ovo, predsjedniče, replika, nego ja bi samo dodao još ovdje nekih stvari, jer stvarno mi sa ovom platicom od 7.000 maraka ne mereš ništa uraditi. Ja predlažem da država kao država je dužna obezbijediti na svaku zastupničku klupu ovdje ljudima dnevnu onu štampu. Jer zastupnici moraju biti informisani u stanju u državi. A također i kad su na godišnjem odmoru ili na jahti ili recimo na skijanju, također da se obezbijede i ostali časopisi kao i Playboy, Start, Romano Blacka ili Zagora. Ili ako je to nemoguće, onda tražim da nam se isplati mjesečno po 1250,47 maraka, to sam ja izračunao, jer ćemo mi opet grdne rane sami morati slati vozača po te novine. I još imam jedan prijedlog. Ukoliko neki zastupnik zaspe ovdje na skupštini, predlažem da ostali zastupnici da su dužni u tišini napustiti zgradu parlamenta. Znači da mu ne bi smetali, a zato imaju pravo na novčanu naknadu kao da su radili. Jer ja predlažem da nam se isplati svakom zastupniku po 1640,35 maraka. Hvala lijepo. Evo imamo, hvala lijepa. Hvala gospodinu iz Hrs BiH. Evo replika VMRO DPNE. Mislim, da li to bio i replika od VBR-a RPG-a BiH isto? Da, imamo, da. Imamo još jednu diskusiju, pa onda replika. Kolega VMRO DPNE, izvolite. Ovo više samo kao pojašnjenje. Dobro, slažem se ako neko zaspe, jel da ostali napuste da može čovjek rad spavat i da se isplati svima dnevnica, jel? A šta ako dvojica zaspu? Jel onda to 2 dnevnice imamo svi? Ha? 2 dnevnice. Dupla dnevnica, dupla. Hvala lijepa kolega iz VMRO DPNE. Evo kolega napokon TDK BiH. Izvolite vaši 6 sati, 48 minuta i 36 sekundi. Tamo ćemo uklopiti se u dnevnik. Izvolite kolega. Gospodine predsjedavajući, gospodo poslanici, ja neću puno duljiti, ali oprostite. Poslušajte, slobodno poslušajte. Naš klub zastupnika ima 3 prijedloga izmjene i dopune ovoga zakona za koje se nadam da ćete složiti, kao što se i naš klub slaže sa svim dosadašnjim vašim zahtjevima. Kao prvo, niko do sada nije spomenuo koeficijente u obračunima, tako da to ne propuštamo nikakvim komisijama, nego mi predlažemo da sve koeficijente u budućim povećanjima plata, kao i ostale beneficije, određuju sami zastupnici tek nakon konsultacije s svojom familijom. Tako da se njihov budžet može uskladiti s tim. Kao drugo... Ja se izvinjam, ja bih zamolio kolege poslanike da isključe mobitel ili će biti suspendovani, a znate što znači suspenzija i izgubiti 14.000 maraka. Jeste li svjesni toga? Eto. Hvala lijepo, izvolite kolega, izvolite. Mogu ja dalje? Može, izvolite. Kao drugo... Ja samo izvinjavam, pošto će kolega biti najvjerovatnije suspendovan, da donesemo odluku da u dobrotvorne svrhe to damo se. Da, kupit ćemo mobitele sa bluetoothom i tako da nam moraju vat, da odmah zovemo u ušima. Dobro, hvala, dobro je to nećemo da uzmete, izvolite kolega. Kao drugo,
dopunu na član 17 klub predlaže da je portir dužan svakom zastupniku prije izlaska zgrade pregledati torbu. Ukoliko ništa ne nađe u toj torbi, vratiti zastupnika u zgradu skupštine kako bi ovaj mogao sa sobom nešto ponijeti kući. Možete zamisliti tu sramotu, dođeš kući, nisi donio ništa. A sve okvate, papir, teka, olovka, bris, sve. Starijim zastupnicima takve stvari da se voze, ako su teže od 2 kile, službenim vozilom do njihove kuće. I 18. Ukoliko zastupnik noću sanja. Ja bih zamolio kolegu zastupnika da ubrza zbog vremena. Hvala. Zastupnik sanja kako radi, država mu je dužna platiti naknadu za noćni rad u iznosu 150% dnevnice i uvesti to kao radni staž. I još bi samo u ime kluba poslanika, kao predsjednik klubova, ukoliko ovi svi navedeni zahtjevi se ne ispune u roku od 15 dana, naš klub će pozvati sve ostale klubove zastupnika, kao i vijećnike naših gradova, njihovu užu, širu rodbinu, svakoga da nam se pridruži na zajedničku borbu putem masovnih protesta i drugih oblika borbe. Hvala. Hvala kolegi iz stranke TDK Bosne i Hercegovine. Mislim da je replika. Je li replika ili ispravka krivog navoda? Izvolite kolega. Gospodo, bez dama naravno, ja bih samo dao jedan zakon na usvajanje, pa ja mislim da ćemo se mi svi složiti kad ga pročitam. Znači, za svakog zastupnika država mora osigurati kućnu pomoćnicu koja mora imati primjerene obline i odgovarajući izgled, ili tako, mislim. Imam jednu kod kuće ružnu, pa mi ne treba, znači treba mi neka i bolja. Jer šta se dešava? Dešava se to da ja sad, recimo, šta ću ja raditi u tom momentu kad moja žena ode na posao? Ode u kupovinu. Jer ja nemam vremena. Ja moram se raditi. Mislim, mene je treba preko glave. Pa ja bih zamolio predsjedavajućeg da odmah ovo stavi na glasanje, pa da mi to izglasamo. Ja bih zamolio kolegu da on ne govori, hoću li ja staviti na glasanje ili neću. Tu sam to će biti na glasanju. Mi izdijem opet, gospodine predsjedavajući, da uvijek vidite manipulaciju među građanima i ljudima koji ovo gledaju. Ali, znate, narod nije budala. Ja sam vas lijepo zamolio, ali sad vaša je stvar, hoćete to staviti ili nećete. Biće na glasanju, biće kolega na glasanju. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Evo, nakon što smo iscrpili sve diskusije, znači nemamo više diskutanata. Izmjene zakona o povećanju primanja radnika u parlamentu, odnosno parlamentaraca Bosne i Hercegovine. Sve ove izmjene koje ste vi predložili dajem na glasanje. Ko je za? Sekretar prebroj šta sjedi džabe za rad komad kruha. Koliko ih je? Hvala lijepo. 11 za, ima li protiv? Suzdržani? Evo, izmenom i dopunom ovoga zakona poslanici će imati 7.000 maraka. Na tih 7.000 maraka se dodaje 3.000 maraka troškova putni, 2.000 maraka odvojeni život, 5.000 maraka troškovi goriva i 4.000 maraka režija. Te imaju pravo na godišnji odmor i još nešto. Ovu ćemo sjednicu zaključiti tako da bi dobili honorare, da ne nastavljamo. A iduća sjednica, jedina tačka dnevnog reda će biti povećanje toplog obroka sa trenutni 621 marku na 1421. Pa ako se sad usvojimo dnevni red za iduću sjednicu, da se više ne moramo sastaviti, da ne gubimo vrijeme. Hvala vam lijepo. Ko je za još želim da pitam? Svi? Hvala lijepo. Evo vidite kako se država vodi. Svi zajedno. Puno smo jači. Hvala vam još jedan put i vidimo se za koji dan.